Umunsi tugiye kuganira ku buryo ushobora kongera watch hours zo kuri YouTube, ukaba wava kuri watch hours 0 ukagera ku bihumbi 4 mu gihe cyoroshye. Rero hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha. Ushobora kwiyemeza ukajya wapulodinga video, kuko hari video wemerewe kwapulodinga ku munsi nyinshi, byibuze zirenze 3. Ukapulodinga izo video byibuze umwaka ntabwo warangira utari wageza muri video 4,000. Tuvuge ku munsi nawe wapulodinga video 6, mu cyumweru uzapulodinga video 42, mu kwezi upulodinge video 42, wapulodinga video 168, kandi ntabwo amezi 6 ufite abantu bagukurikira baza bakaguha comment, like, share. Ntabwo ibyo ukwezi kwashira amezi 6 yashira utari wabona channel history enabled. Kandi channel history ho na video 1000 ushobora kuzapulodinga umunsi umwe. Rero ubonye video 4,000 zose zikagira isaha imwe, ubwo ni video 1000 kubye isaha imwe kubye 4, aya video 4,000 kubye isaha imwe, ubwo ni 4,000. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukoresha kugira ngo ubone aba watching hours 4,000 kuri nyinshi, amasaha 4,000 kuri YouTube, ugomba kureba ikintu gikunzwe kurusha ikindi, ariko ugashaka uburyo urapulodinga icyo kintu ntukuremo ntabe ari copyright, cyangwa se byibuze copyright akaba ari indirimbo ku buryo uzayikuramo. Nabyo wabishobora icyo kintu kucyapulodinga. Cyangwa se hari ikintu bita YouTube recommendation, kugira ngo ugomba kubanza ukamenya niba YouTube recommendinga video zawe. Noneho ni ibiki YouTube igenderaho kugira ngo recommendinge video zawe. Ibyo bintu tuzabiganiraho ukuntu ibyo YouTube igenderaho kugira ngo recommendinge video zawe ubutaha.